redova. Prilika za Inter. Kakva sreća, kakva intervencija. Đorđe Lazić. Evo prilike za Žuku. Super ligi ili u kupu, ali evo sad u ovoj teškoj utakmici u pravom trenutku raspaljuje Brazilac po lopti i konačno doveo Partizan u vođstvo. Lazić je proigrao Dijaru, pustio loptu, a sada čitav stadion skandira Žuka. Još uvijek ništa nije gotovo. Evo sada prilike za Dijaru. Ima šansu Dijara da konačno završi u priču sa Interom. I mislim da je ovo konačno kraj. Najbolji strelac Partizana iz prošle sezone završava kako stvari stoje priču sa Interom i Kakula. Fenomenalan potez Nenada Marinkovića koji je pokušao i uspeo da lobuje Svilena Simonova, a onda je zbog neodlučnosti igrača i odbrane Intera Dijara postigao svoj prvi gol ove sezone. Samo 7 minuta pre kraja utakmice pogledamo još jednom odličan prodor, blokira je Dijara, bio sjajan potez Marinkovića i na kraju kazna Dijare. 2:0 za Partizan, samo 7-8 minuta kao što rekli smo pre kraja utakmice. Dvojica stranaca, dvojica momaka i igrača koji su pojačali ekipu Partizana prošle sezone. Strelci su na večerašnjoj utakmici, barem do sada. Vladimir Levin je bio taj igrač.